Nĩ gĩcunjĩ kĩa atũri mambao kaunti-inĩ ya Baringo makiuga kuma thirikari ya kaunti ĩyo ĩrute watho wa kuga atĩ mĩtĩ ya mĩtitũ ĩrĩgũragwo na kandarathi nĩ mathiĩte hathara, kuona aingĩ ao nĩ mathingatĩte mĩtaratara ya kũgũra mĩtĩ ĩrĩa mabũthagĩra tene mũiria mĩtitũ ĩbingĩtwo. Sisi kabla ya kufungwa msitu tulikuwa tumekata miti na ingine tulikuwa tumelipa ile matured tree ambayo ikipandwa inakuwa ina wakati yake ya kuvuna. Kwa hivyo tulivuna, na wakati wa kubeba hiyo miti abruptly msitu ikafungwa. Onjoria ya mugite watho mweru uria wikiritwo ni rubonge rwa kuramata mititu ukite niguo kumabinyiriria, amuruga niguo mundu abeo mweke wa gwikia kandarathi no nginya akorwo na gatagati-ini ga ciringi milioni 1 nginya milioni 10 akaunti-ini yake, makiuga ni undu ukubingiriria aguri maingi nja. Watu walikopa pesa kutoka kwa mabenki, kutoka kwa Shylock wafanye hiyo biashara, na walipokosa namna ya kulipa wengine walitumiwa auctioneers kuchotwa mali zao. Some families hata zimeenda to an extent ya kubreak away sababu hakuna income kama ile ilikuwa inaingia. Onjoria ya mugite gicunjĩ kinene kiao gitingiona kimanjika giki kia mbeca niguo magure miti, na kwa uguo andu ingi ni mekubinga mawira. Mimi naungana mkono na wakazi wa hapa Baringo wakisema ya kwamba wamenyanyasa katika biashara ya mbao. Kuna team inaitwa multi agency team ambaye ilikuja ikafanya mambo ya kuaudit msitu. Baada ya kufungwa ikasemekana ya kwamba kazi ya msitu ilikuwa ya wakora, ilikuwa inaibiwa, ilikuwa inafanyika nini, lakini tunaona pia ya kwamba hii step ingine wameleta sasa ni ukora zaidi. Kuringana na rubonge rwa kuramata mititu, itua riri riukite niguo kwithema aria maingiraga mititu-ini na gutema miti matari na kibariro, na ni undu woguo kuthukia maria maturigiceirie. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mercy Wandia wa Mũrĩithi.